اللي جابنا هنا؟ ايه اللي حصل؟ ايه إيه المكان ده؟ هو هو انا عرفت اهرب خلاص؟ وايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مخرج، مخرج. اليوم الثالث اخيرا. وده شكل ده المخرج. ايوه، شكل المخرج. في حد هنا؟ حد سمعني؟ ده المخرج. في حد؟ ده في هنا مكتب. مكتب مين ده؟ وايه إيه اللي جابه هنا؟ مكان شكله نظيف. ده صعب يبقى مخرج. لو مخرج، ليه هيبقى شكله عامل كده؟ انا مش مستريح من المكان ده. كل يوم كان بتيجي حاجة. طريق مسدود. يمكن يكون ده. نجرب نشوف. نفس الأماكن برضو. مش هنعرف نهرب. الأرض بتتهز. الأرض بتتهز. الأقدام بتختفي. اللي بيحصل إيه؟